Ka jingwan petwir jong kikbej Amur Falcon hakitany tengam riboy distrik kalalong ka jingkar khu ka bakrau yakinong shnong jong katega thany haba penpau yakane ka jingalang ban rakhe ya ka Amur Falcon Festival urang ba shnong ka tengam bahila ri shadap ulong balalong thik kumbade kisim Falcon kibawan ra surogrong laban kedeu hangne baya katega tamasa lapenlong daga them terso valley Women's Welfare Association ya kaba lapan ha perdano hakane kasingsa jany lau ba mebon shadap uwe nekiri orang ba katany hadin ba menteri katanat forest u James PK sangma ulha ban lejing lai kerki shabar jela hakane kasngi la yoru ika jingkran nau ba Agustin shadap sordar tengam pelun LSB chairman ka Eastern Riboy Development Council kong shimti shadap baru no kongsan uba mebon shadap lapan pu ikane ka program daga jingshat ba daga jingrwai niki kana school jungka Christina Memorial tengam bad naka Ingsau Opar Primary School. Kadu yawai yai iba mebon raptap ngap sumnang subandong kumu tau nong mi khmat basai don nakapor sipor ngasum melong kumen namarba isa erap bah kam tamli ni kadong kathan jungi ban kentiu iki para samla bat kajing ai kublai bat kajing snguburam namta ginogit kam jong kathem terso Women Welfare Association hakajing itri rangkat lang bat terso Valley Wildlife Protection Society ke khamtam kini kilong kemi ke balai sim ya gani ke sinjam ke banengkong kade ke borom ke bakrau namta jong pi pilala ban pelong ini program na duk menin batat haduk mentah hakajing ya lenti sibon kidon kijing kijing kum keding penkiang ke babun rekom henry kum kilong kemi pieng haka haki benta ke jong pi pimpen sngo haki WKR henry pilale gini program ngusung pun ong kubli sibun ni gani ke jingla ke jong pi haba la sngo ke jingkran ke bas khmat abangi perkhat nam tak ni ka tamasa ke bamenta ka de ka 5th Amur Falcon Festival hoi kumbala keren sekhmat kini ke Amur Falcon nadangi supai kide tanggesem henring tepat kiwan na gile sa kumbala penkran khmat naswana du samla every sedap ba ai ke welcome speech kibawan nadu sebernya banwan sedu sini sepo Meghalaya jungi kumut bakinwan hadu ni senong umru kade ke burom ke bakrau namta jungi kani kadong bathan jungi bakidan kum kini kisim leni kum kini kijing ai kijing thag bable ula ai namta ban kup burom namta kani kadong berkatan jing bat kum kejemput kan mau ngasngum lada kemdon kini kisim tip aiba tip muti orfi mon emer ni kisim wat usur orang ujo ri te kerme long haga tu kapor wa hajar khatar hawan nang long MLA ba dorpang kemut balengba ke jing em gini kisim wat doktor mukul la juk cat hopok terso kemut lengba ke jing kerku kerdo namta jung pi jung ngai dala icilek bah namta kani kadong kathan jungi te sai sin ke jing kublai kini ki long kemi jungi wala ki ji sim ye kani ke sinjam ke jongki baru ngajeng ni tangor mbak senong juga tengam hendai kum presiden juga senjuk kinong sesar senong terus circle kum bangila ekran na kapor kamut ba habngidon kijing thau kamut ngin haban le ban tengkai ki lane ban le kanu kunum ta ban ai gelat jing ya da bat ngasai ekran ru batu sketuri bade ru romba senong ingsau kumno umdei tang kisim hendai wat gidok ki penat ki badon ni kum PPE gani kum yam kebadon mentah kidon gidok ke penat ke babun bah nang ta hawla pi pai ba anu senong be icung dadu ki terso ki sebetan ki tengam bersik bat hadu ingsau hawla pi tete cuma pi di ma bena ku tengam tharai cutip pi che tenggi mau tang mati erpi kano story cungki tekat kum ke research ke bade cule kini ki mau ngasngu bon penpau ba mebon pakna kalba hidon ni ki ibadegi kendram kilendan ke jungi badan hani kapor ngasum pun penpau ba ngidi ban tengkai kamut bang isui tengi khmat au gidi tengki mau handai kadon ru ka jingi thuk khana kini ki mau ji phi kumbong imta ketin jungi ma penjeng ong ki te tang mai kiti ki mau la penjeng daga kur tang ba kata ka story ngimla ban penkut ika handai dadu kita ki porna tah ba phai che ingsau kwa ambon pau pi kam tam liki nong ki pai ba nong chunong nong sunong chungi dadu ingsau he ka ingsau pedeng ingsau nong thmai ka ingsau mau kunor bat kan sendrem
emi hati mau konor, emi mau wasti, emi ga mau sunduk. Chu tip hitang ge mau tang motif erpi kano ke benta. Te chehi ka kamram chung phi chung nga banteng kai. Te kamot wan ga ka chu ka rukom banolek ba pelong iha kani ka festival. Te nakaliang chunga kwa nga ban bun kutin che ka kamram chunga chung phi chi tengkai ho em gini gi benta gi bha la ki ba bu do men berim kamot hab tengkai wat gini gi ksim ki ba stang kano stang talai sab singi kamot gini dali ki chakan ko jaka ka bala ki hachwa te sengoban ai ka borom hapi ba dayala phi dadu nang nin batat hadu menta daya sengap phi bat dadu nang nin hadu kendai stengkut ke program ni te Cibun gikam mentale kapor ka balong kim bah hapi a kaba dapor akaba phi porpor lagi hadu nang nin nang chem ngiru rang ba yelong kumi da thau akaba lagi chini kumno ci aten hagani ka festival gi mle suthu ki bo em kam bat kwa ki gi jing pensai halor gani ka festival ji jungi mur ka tang gisim henry menta kwa ang ci ong ba base nga ka fak mur ka tang gisim henry tengkai borok gi jing bu men barim chungi bani dari kat lang bat phi Kinong song snong jong tengam village banyak kami yang kita kisim amul fankan ba kini kisim kibawan jengai gari kebawan pa yang tem tersu snong kabi ke jong pi angai skam ba usne mu banwan bakani ke festival kanang kraw kanang he hakajing penyat Kabastat ng pi kinong song snong kibadan lang hani kisardan kirang ba snong but ki women's welfare association ang iskam ba uni usnam banwan ki minister ki bakular banwan hakani kathan kasnong kajong pi inadan lang dekat panetre lang pagkatem to women welfare association ki rang ba snong ki sardan inetre dekat lang pankentiu yakani ka 5th amal Falcon Festival nga nado kapor ba ngayang eleksyon lu ngaju kren khmat kipay ba bangaday ubriw ubam nang banken banpenbang jali jom haray ngaday ubriw ubakloy banetrey nakakam batpi kinong soksnong kanay kathan baro paway sing be ide rang ba itu ba nado kapor ba idang yatri lang ba Julius Dalpang ilang iway irirong ba ibadan ka mensim mentray namta gidok kisok idan ka mensim baniyat lang hakino gijing dinjar gijing ban ilong ru ibriw ibakloy ban ay mensim kum yangi isamna ibadan ka mensim ban sakri namata ipay ba ani kathani barakway Nawan kami dah kemensim ke bakhya namar ba presiden iba penyat ia kini ka umul Falcon Festival iwan kerki pani kendu ing asy Selong but ilong ru kemensim ke bakhya jong i ban penyat kat kini ka umul Falcon Festival kamdai ka basuk but kadai ka first time jong ki kafan ru try kimdan kisam jing jar ada nga ay musim yaki ba yak sakmat kay ajing don kam ngini tre lang rika ringkap kaduna kakot ngin sayapet ada pidan ka musim mentre na madakathan o ya bi sakmat kay nga try sedang ila diaw nadu menin mincisngi bang phone ba isar gym su ina wan poy Manam step Emily jong ko sning ru ilayo no ka jingpang food poisoning food nga yung ba ngaro nga ma tawang umilay to alay himanga nalong guest of honor hi nalong chief guest hi but mga don ka mensim manetre pat kipat ba nong song snong jong kani kathahi para paway kani katam to su women welfare association kadon kemensim kabanetrey namenta kani kaamul Falcon Festival bat ngasunat dekat kajingidan lang gisadar kirang ba snong bat iba alas iba aju penyat
nado man siya ya kani ka amul fatkan festival ay man sim lang igilong kami banetray angay kamba ba unius na mo banwan inetray sitom rikat lang bat kirang ba snong kisardahar ki Women's Welfare Association kumakran iba tung sing bing yung ginpenhe ya kani ka amul fatkan festival kibiri kibanasar rukinwan banyak kami nagijong ikmat man sakilang ya kani ka amul fatkan festival. Tengah pan kejing songo ya kino bang amla banjer ke kerteng kibadan lang ane hapendal baca pi kipai ba basong akmat kilong kami kilong kepa isamla ba ini saki kani ke festival kapan penpau ya kathan ajong ba hapo tengam tersu idan kani ka amul fatkan festival kabalaban penpau hado hastit man peni ya kajing saki ya gini gisim gibawan na Siberia hangde apo tengam mat gibanno ante po senong umru pa asne mai snem ngilaya dan lang ya gani ka program banangit ngangit scam ba lasam snem in pelong ka program kabakam songshit kabakam pau man saki ya kajong kathan but hado haka government ru kan WE kan tip ya kai kajing don kam hakan de ka festival te isa James sangaru ilaong but ila mes ha ya kan ka festival handai ila pa ka message hanga but ilaong ru ba insawan ban kami igi CHC PHC hangni apa mo hati konsi barakwe in sabu katur program banyak kendu iki doktor kinas banyak kai jing jong kipriu kani kathay mo hati konsi barakwe indawan hi daga jong tamet banyak kendu iki doktor pantai kai jing tuna apo CIC PHC kebadan hangni hathay mo hati hi barakwe ngalaya discuss baki bado lari yurang bak senong jogum tengam ba inse kendu kerpang lang kirang bak senong isarda but Sir James hakaway kasngi dahil laya fix ka meeting banyakran ya kay kani kapang naman ta ka CHC PHC tibabun kay ngalaya kran ngangit scam ba ano kam kabarang nyedan kamansi manitri lang ili orang ba kisamla kamdan jingke kampai sakai katong kabangi ngitmu namata kajing ba yang hidup besok kat i presiden ba sekretari Inwan Sukmat yang sim di jingrap ba kat bengala nakat yang jonga Sumpah thai ke jing thap ti ke bajam pai ba subhawan nam song piliki ai jing thap ti ke bajur nam ta jing i belaya kloi banino senyang ha ka ne ka festival tesa shisim kuble shibun ba